nawe gira kwizera, Imana yemeye kukurengera. Dalakosi ene de tashala bodre, Imana yemeye kukurengera. Before enema ugize iminsi uri gusenga, Imana yemeye kukurengera. Imana aya masaha ndatangaza itangazo, Imana yemeye kukurengera mu buzima bwawe, Imana yemeye kukurengera mu rugo rwawe, kukurengera Imana irabyemeye. Aho utuye Imana yemeye kukurengera mu izina rya Yesu. Ni Imana yo mu misozi, ni Imana yo mu bibaya iberaho, si cyarimwe iyo Mana niyo turi kumwe. Mubwire ibiremereye umutima, nubwo wavuga wongorera, Yesu arabyumva. Mubwire ryabanga ryo mu mutima, uri mubwire umwizeye, Yesu arakumva. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, mbifurije umugisha w'Imana mwe mudukurikiye kuri Mwenerekabu TV channel yacu ya YouTube. Wowe utarakanda subscribe ikande, ukore share na comment, zirakenewe. Hanyuma aho muherereye mugire amahoro y'Imana, abari muri Afurika, mu Burayi, ineza y'Imana ibe kuri mwebwe. Abari mu Rwanda namwe turabasuje mu izina rya Yesu. Nitwa Evangeliste Mbabazi, ndabakunda cyane. Hanyuma iki gitondo cy'umugisha cyangwa se uyu mugoroba, bitewe n'ahantu umuntu ari, reka dusangire ijambo ry'Imana Imana iduhaye kuganira mu mwanya nk'uyu nguyu, kandi iri jambo rigire icyo rimara mu buzima bwawe, iri jambo rigire impinduka mu buzima bwawe. Iri jambo nuryumva waguke, nuryumva rikuremere ubundi buzima, rikuremere ibindi byiringiro. Talakosi, iri jambo nuryumva haboneka n'impinduka ku buzima bwawe kubw'iri jambo. Dutange dusenga mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye, tugushimiye kuri umwami w'amahoro, tugushimiye kuri data, tuguhaye ikaze mu ijambo ryawe. Nge n'abankurikiye, reka iri jambo rihindure byinshi muri twebwe, kandi umuntu wese uri bwumvira ijambo rigira imbaraga muri we. Elakosila elatalashalabo, mu izina rya Yesu. Iri jambo ribe igitsika mutima ku muntu uri buryumve, urwaye rimukize, ufite intambara rimubohore. Mu izina rya Yesu, umuntu wese uri bwumvira ijambo ahabwe ukundi kubohoka, mu izina rya Yesu, amen. Uhaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Dusome igitabo cya kabiri cy'Abami, igitabo cya kabiri cy'Abami cya 19, igitabo cya kabiri cy'Abami cya 19 3:3, 19:3, haravuga ngo inzira yamuzanye niyo izamusubizayo, ntabwo azagera kuri uyu murwa, niko Uwiteka avuze. 3:4 tuhongereho, haravuze ngo nzarinda uyu murwa nywukize ku bwanjye no ku bw'umugaragu wanjye Dawidi, amen. Ndasubiramo, inzira yamuzanye niyo izamusubizayo, ntabwo azagera kuri uyu murwa, niko Uwiteka avuze. 3:4 nzarinda uyu murwa nyukize ku bwanjye no ku bw'umugaragu wanjye Dawidi, Imana ishimwe. Iri jambo dusomye ndihaye intego ivuga ngo ijambo ry'Imana rigize ububasha ku bintu byose. Ijambo ry'Imana rigize ububasha ku bintu byose. Ijambo ry'Imana rigira ububasha ku bintu bimaze igihe kirekire biguhiga. Ijambo ry'Imana rigira ububasha ku mbaraga z'umugome zikumazeho igihe kirekire. Ijambo ry'Imana rigira ububasha ku bintu bimaze iminsi bikwirukankaho. Bibiliya iravuze ngo inzira yamuzanye niyo izamusubizayo, ntabwo azigera agera kuri uyu murwa, niko Bibiliya ivuze. Kandi Bibiliya iravuga ngo nzakiza uyu murwa, nzarinda uyu murwa nwukizanye ku bwanjye no ku bw'umugaragu wanjye Dawidi. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Bibiliya ivuze kuri iri jambo, uyu ni Senekeribu Bibiliya yavugaga, cyangwa se Imana arimo iravuga n'uwitwa Hezekiya. Hezekiya
amaze kwima ingoma ngo abe umwami wa Isiraheli, yimye afite imyaka 25. Niwe muntu wimye ari umwana mutoya, afite imyaka mitoya. Yari afite imyaka 25 yima ingoma, aja kuba umwami wa Isiraheli. Agera ku ngoma asanga hari umwami witwa Senekeribu. Uyu mwami Senekeribu Bibiliya iravuga ngo yari umwami w'abami. Mu yandi magambo yari nka duwaye w'abami, niwe wari ukuriye abandi bami mu bihugu byose. Hanyuma Ezekiya ajya kuyobora. Mbibutse ko Abisiraheli bari baragomeye Imana. Imana irabarakarira. Muribuka Abisiraheli bari mu butayu, bageze bavuye muri Egiputa mu butayu, batewe n'inzoka z'ubusabwe. Izi nzoka z'ubusabwe Imana ibwira Mose ngo nakora inzoka imeze nk'iziri kubarya. Hanyuma namara ngo ayimanike mu giti, ayimanike hejuru mu gishamba, ngo umuntu wese inzoka izajya iruma ajya areba kuri iyo nzoka bamanitse mu giti. Bibiliya iravuga ngo nayirebaho azakira. Ibi byari bivuze Kristo kumurebaho ugakira. Byari bivuze Yesu umuntu azamurebaho agakira. Na bugingo n'ubu iyo wizeye Imana ufite ikibazo urakira. Na bugingo n'ubu iyo urebye kuri Yesu ufite intambara, ufite ingorane, urakira. Byari bivuze Kristo umuntu namureba hazakira. Imana ishimwe. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo bari mu butayu bamara igihe kirekire baribwa n'inzoka z'ubusabwe. Yemwe ngo hariho n'ababipinze baravuga ngo se tuzareba ku nzoka, ngo ababipingaga barapfuye. Niko Bibiliya ivuze, ababipingaga barapfuye. Ariko ngo abagize ubwenge, abagize umwete bakareba kuri iyi nzoka, the last ngo barakize. Niko Bibiliya ivuga, barakize. Abantu bayirebyeho barakize. Igihe cyose usuzuguye ijambo ry'Imana, abantu bahungiye kuri Kristo barakira. Abantu bahungiye kuri Yesu barakira. Ariko iyo ubisuzuguye ukabitera umugongo, birangira ibyo wiringiye bikubanye imfabusa. Yesu yaravuze ngo bakore inzoka imeze nk'iziri kubarya mu butayu. Arababwira ngo muyimanike mu giti, uzayireba hazakira. Byari bivuze Kristo. Ndagira ngo ngutangarize, nugira ikibazo, nugira intambara, nugira ingorane, terasika, jya ureba kuri Yesu. Nugira akaga, jya ureba kuri Yesu. Nugira ibigeragezo, jya ureba kuri Yesu. Nurwara, olala silima etala kodre, ujye utumbira kuri Yesu. Umuririmbyi yaravuze aravuga ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Niko umuririmbyi yavuze, tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Yesu niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Iyo nzoka ngo bayirebyeho, abayirebyeho barakira. Imana ishimwe. Igihe Imana yavuze kirarangira. Abisiraheli aho guhindukirira Imana yo mu ijuru ngo bayisenge, bakomeza kosereza imibavu bya bigirwamana Bali. Bari barakoze za Bali ibigirwamana ngo barabyubaka. Cya gishushanyo ya nzoka ngo barayisenga, bayimanura aho yari imanitse ku cya giti, bayubakira akazu, bayita izina Nehushitani. Niko bayise, bayubakira akazu. Biravuga ngo bayisenze imyaka 700 baribagiwe Uwiteka. Imana irababara. Iyo Imana ikugiriye neza ukayibagirwa, irababara. Iyo Imana iguhaye akazi ukabyibagirwa, irababara. Iyo Imana iguhaye urugo ukabyibagirwa, irababara. Iyo Imana iguhaye abana ukabyibagirwa, irababara. Ngo bibagirwa Imana yo mu ijuru yabakirije za nzoka ya mugiga. Bafata ngo bacyubakira akazu bakita Nehushitani, bagisenga imyaka 700 baribagiwe Uwiteka. Barangije bibagirwa Imana, bafunga insengero, ntibasubira gusenga. Icya gatatu, ngo amazi yo mu mujyi wa Yerusalemu, amasoko arakama kubera kurangara bagiye mu bigirwamana, ntibasibuza amariba bagashakira amazi mu banyamahanga. Amazi bakayavoma bayakuye kure mu banyamahanga, mu batizera Kristo. Imana ibabaye ngo ihagurutsa Ezekiya. Arahaguruka Ezekiya ngo aze azana ifuhe ry'umurimo w'Imana. Imana igitera inkunga, Imana igishigikira. Ndafashijwe cyane.
abantu bagira ifuhe ry'umurimo w'Imana, Imana ijya ibashigikira. Nugira umwete, nugira ifuhe ry'umurimo w'Imana, Imana izagushigikira. Bibiliya ivuga iki? Mwibuke ijambo turira avuga ngo ijambo ry'Imana rigize ububasha mu bintu byose. Bibiliya iravuga ngo umwami Senekeribu aza kumenya ko himye umwami witwa Ezekiya uje kuzana ubundi bwami bw'Imana mu Bisirayeli, uje kongera kugarura ubwami bw'Imana muri Isirayeli. Ngo Ezekiya akimara kugera ku ngoma, mwene Uzi yagiye mu bacuzi abo bitwa abaforujero, ajya gushakayo inyundo bita kinubi, ngo arayizana, ahera ku bigirwamana, ahera kuri Nehushitani bari barasenze imyaka 700, ayihera mu mizi, arayikubita arayirimbura hasi. Ajya kuri za Bali arakubita ashira hasi, ajya kuri za Nyabingi arakubita ashira hasi. Ngo ibyo bintu yakoze Ezekiya bikora ku mutima w'Imana. Ezekiya ngo aragenda arongera akinguza insengero, ubwoko bw'Imana bwongera gusenga, bongera gutanga amaturo, batura Imana ibya 10, korari zirarepeta, ngo Imana yanezerwa cyane. Gatatu, Ezekiya ngo afukuza amariba, amazi yarakamye, arongera agarura amazi mu mujyi, bongera kuyashaka hafi. Imana yongera igarura amazi mu buzima bwawe, wongera uyavomere hafi. Imana igaruye amazi ku buzima bwawe, ugiye kongera kuyanywa uyashatse hafi mu izina rya Yesu. Ngo arongera agarura amazi. Imana ishimwe cyane. Imana iguhuze n'umuntu ugarura amazi mu buzima bwawe, wongere kuyanywera hafi. Amariba yawe amaze igihe kirekire yarakamye, Imana iguhuze n'umuntu wongera kuyasibura. Akazi kawe byaranze, Imana iguhuze n'umuntu alatakoshili eladro obere. Ubuzima bwawe bwaranze, Imana iguhuze n'umuntu usibura amarira mu buzima bwawe. Dekosika kubyara byaranze, Imana iguhuze n'umuntu ugusengera mu izina rya Yesu. Amafaranga byaranze, Imana iguhuze n'umuntu. Ezekiya ngo yongera gusibuza amariba mu mujyi, tibongera kuyashakira mu banyamahanga. Aravuga ngo bajye bavoma amazi hafi, bajye bumva Imana hafi, bajye bumva Imana muri bo, bajye bumva Imana mu mago yabo. Mu rugo rwawe Imana isibura amariba mu izina rya Yesu. Mu muryango wawe utuye hamaze iminsi hari umwiryane, ahantu utaha hamaze iminsi hari umwiryane, ahantu ukorera hamaze iminsi hari umwiryane, Imana Imana isa n'umuntu yongera sibura amariba mu rugo rwawe. Mwongere mugire ibyishimo, mwongere munezerwe, wowe n'uwo mwashakanye, mwongere mwubake, mwongere mukundane mwizina dopi enema. Hari amasoko y'ubuzima bwawe yakamye, hari amasoko yaho ukorera, abakiriya baragiye. Ndagira ngo ntangaze ko iri jambo rigira ububasha ku buzima bwawe. Oshala kotala de fosta tangaya sinima epola kotra detasta. Imana igira ububasha ku buzima bwawe. Bibiliya iravuga ngo Ezekiya amaze kubikora, amaze gukora ibyo ngibyo, Senekeribu ngo arababara cyane. Mbibutse ko uyu Senekeribu yari umwami w'abami, yari umwami wa Ashuri, ariko ari umwami w'abami, ari duwaye w'abami. Icya kabiri, uyu Senekeribu yari afite ibigirwamana byinshi. None haje umuntu uzanye indi mana, haje umuntu uje kubwira abantu ngo biringire indi mana yo mu ijuru. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo uyu mugabo ngo ararakara cyane, atera Ubuyuda, atera Ezekiya, ngo amunyaga imidugudu 12 yose arayitwara, amutwara ibyangombwa. Nawe hari ibyawe byanyazwe, ariko hari Imana iri ku buzima bwawe. Ngo amunyaga 12 yose, se ngo arayitwara arayimara. Bibiliya iravuga ngo arangije ngo bigera ku rwego abwira Ezekiya ngo nshaka inka zawe, abagaragu bawe, byose ndabishaka, n'ibintu by'ifeza by'izahabu ndabishaka. Ezekiya ngo arabyemera, nabyo ngo arabyemera. Yamuteye ubwoba. Reka mbabwire, hari igihe umuntu agutera ubwoba ugatitira. Abantu bajya bavuga ngo nje ngo nta bwoba ngira ubutarabona gutera ubwoba, ngo nje ngo urumva ngo nta wantera ubwoba ubutarabona ugutera ubwoba. Ezekiya umwami Senekeribu yamuteye ubwoba, yiringiye Imana, amutera ubwoba. Ku munsi wa kabiri yongera kandi kumwandikira,
aramubwira ngo noneho nkeneye umugore wawe n'abana bawe n'ibintu by'agaciro biri mu rugo rwawe. Ezekiya aravuga ngo ubwo ugeze kubana n'umugore, aka ni agasuzuguro, aka ni agasomborotso. Tugeze mu gihe cyo guhakanira Satani mu izina rya Yesu. Ngo aramubwira ngo ndaguhakaniye ibi simbikora, singuha umugore wanje, singuha abana banje, wansabye ifeza ndaziguha, naguhaye abagaragu, naguhaye inka zanje, wantwaye imisozi, narabyemeye. Aravuga ngo aka kaba ari agasuzuguro. Reka nkubwire, Satani yakuneye igihe kirekire, Satani yarakuneye igihe kirekire. Dobi enema, tugeze muri season yo kumuhakanira mu izina rya Yesu. Tugeze mu gihe cyo kumuhakanira. Dekoska ibi yarabikoze biremera, ibi ngibi byaremeye, ibi byaremeye, ariko aho bigeze, tugeze muri periode yo guhakanira Satani. Tugeze mu gihe cyo guhakanira Satani. Uvuge ngo Satani, ibi byo si bishoboka. Ezekiya aravuga ngo Senekeribu, ibi ntibikunda, ibi ntibikunda. Bukeye mu gitondo Senekeribu ngo yandika urwandiko, afata urwandiko. Urwo rwandiko ngo aruha abagabo batatu, uwitwa Rabushake, Rabusarisa na Tarisarisa, bari abagaragu be. Arababwira ati mugende mubwire uyu mugabo, mumubwire ngo nzagutera. Ngiye kuvuga amagambo akomeye cyane ariko aranditse. Mumubwire ngo nzagutera, ariko nzagukubita ku rwego uzihagarika. Kambivuge mu mvugo ariko birivuga amabyi. Uzinera, niko birivuga. Kandi numara ayo mazantoki uzayarya. Umva agasuzugura musuzuguye. Aramubwira ngo iyo Mana wiringiye imeze nk'urubingo rusadutse ruzakwica mu biganza. Mu yandi magambo, Imana wiringiye nta mbaraga ifite, ntigira amaboko, niko yamubwiye. Nta maboko igira, imeze nk'urubingo. Nawe wibaza urubingo rwumye rusadutse. Aramusuzugura kabisa, ngo amwandikire urwandiko. Urwo rwandiko ngo Ezekiya ngo arufashe asha ubwoba kabisa. Aravuga ngo uyu mugabo yamara amaje aranyica. Ngo afata rwa rwandiko arujyana mu nzu y'Imana. Imana ishimwe cyane. Nujya ugira ibibazo, jya uzamuka mu nzu y'Imana. Nihagira umuntu ugusuzugura, ujye uzamuka mu nzu y'Imana. Hari umuntu avuga ngo utakurusha gusenga ntakaguhabure ngo uhabuke. Oya burya n'amakosa. Ngo afata urwandiko arujyana mu nzu y'Imana. Terasika, ndafashijwe cyane. Ngo ageze mu nzu y'Imana, ngo arurambura imbere y'Imana, abwira Imana ngo Mana, hwezesha amaso yawe urebe, umviriza amatwi yawe wumve ibyo Senekeribu umwami wa Ashuri yagututse. Ntiyavuze ngo nje yantutse, yaravuze ngo yagututse. Uyu mwami naramukunda cyane. Ntiyavuze ngo kuko nge ndabizi yantuka, ndi umukungugu, ariko yagututse. Tekos enema, yavuze ngo umeze nk'urubingo rusadutse. Mu yandi magambo, Senekeribu yavuze ngo nta maboko ufite. Iri jambo Senekeribu yavuze ngo Imana imeze nk'urubingo ryamukozeho. Senekeribu yavuze ngo nta mbaraga ufite, ntugira amaboko. Kandi ubwo duherukana cya gihe wari uyafite. Aravuga ngo Mana, utwambutsa inyanja itukura wari uyafite. Ejo bundi Seduraka, Meshaki na Abednego ubakiza umuriro wari uyafite. Cya gihe Lazaro umuzura, Derasika wari uyafite Mana. Derabinikosi enema daladro. Hana, urya mugore witwa Hana, cya gihe umuha umwana wari uyafite Mana. None Senekeribu yavuze ngo ntukiyafite. Cya gihe Dawidi yica Goliyati wari uyafite Mana. Dekosi enema wari uyafite Mana. Cya gihe tubyara Mana wari uyafite Mana. Cya gihe wubaka amazu ya benshi Mana wari uyafite Mana. Cya gihe utanga minerivare wari uyafite Mana. Cya gihe wigisha abantu wari uyafite Mana. None Senekeribu yavuze ngo ntayo ufite, umeze nk'urubingo rusadutse. Imana ngo irababara cyane, ihita ihagurutsa umuhanuzi witwa Yesaya. Usomye Abami ba kabiri 19:20, Imana ibwira Yesaya ngo genda ubwire Ezekiya ari mu rusengero, umubwire. 20 umva ukuntu havuze. Haravuga ngo
Abami ba kabiri 19:20. Umva uko havuga, umva uko Imana yabwiye Hezekiya imusanze mu rusengero amaze gusenga, Imana yumvise gusenga, azamutse imbere y'Imana kugira ngo dusenge Imana. Umva uko yamubwiye. Yaramubwiye ngo 20, yaramubwiye ngo hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo, kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri, irabikwemereye. Ndatangaza ko ibyo wasabye Imana irabyemeye. Ibyo wabwiye Imana cya gihe, Imana irabyemeye. Ibyo wasabye, kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri, Imana irabikwemereye. Mama, cya gihe urimo gusenga ukabwira Imana ngo ikurengere, Imana yarabyemeye. Cya gihe uri gusenga ngo Imana izaguha akazi, Imana yarabyemeye. Edobe, ijambo ry'Imana rigize ububasha ku bintu byose, Imana yabyemeye. Ibyo wasabye Imana cya gihe, ibyatsi uyu munsi, Imana irabikwemereye. Kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu, Imana yabyemeye. Umva icyabaye rero. Hezekiya ava mu rusengero, Imana imaze kumwemerera ko imurengeye kuri Senakeribu umwami wa Ashuri. Nawe gira kwizera, Imana yemeye kukurengera. Dalakosi ene de tashala bodre, Imana yemeye kukurengera before enema. Ugize iminsi uri gusenga, Imana yemeye kukurengera. Imana aya masaha ndatangaza itangazo, Imana yemeye kukurengera mu buzima bwawe, Imana yemeye kukurengera mu rugo rwawe, kukurengera Imana irabyemeye. Aho utuye, Imana yemeye kukurengera mu izina rya Yesu. Imana, Hezekiya ngo arataha ariryamira, ashyira hagati, nta kundi ko Imana yemeye kundengera, irabyemeye. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya iravuga ngo iryo joro Senakeribu atreninga ingabo ngo azimanura mu kibaya, aziraza mu kibaya mu gitondo ngo ari butere Hezekiya. Ndafashijwe cyane. Hari korari yaririmbye ngo, n'Imana yo mu misozi, n'Imana yo mu bibaya, iberaho si icyarimwe, iyo Mana niyo turi kumwe. Mubwire ibiremereye umutima, nubwo wavuga wongorera, Yesu arabyumva. Mubwire ryabanga ryo mu mutima, uri mubwire umwizeye, Yesu arakumva. Ngo marayika w'Imana, Imana yavuze ko ije kurengera Hezekiya, ngo izo ngabo ziganditse mu kibaya, marayika w'Imana ngo aziza no mu gicuku. Imana igirwana, Imana igirwana, Imana ikurwanirire mama, papa, Imana wowe urukunde, wowe dukurikiranye, Imana ikurwanirire ku munsi w'amakuba, ku munsi w'ibyago, Imana ikurwanirire. Ngo asanga uko ziganditse mu kibaya zasinziriye, marayika w'Imana ngo amanukana urutoki rw'Imana ruze mu buzima bwawe, ngo akajya akora ku ngabo imwe igapfa, ngo zapfuye muri siransiye. Bibiliya iravuga ngo zari ingabo 150, ngo agenda zikozaho urutoki, iyo akozeho pa ipfa, iyo akozeho pa ipfa, iyo akozeho pa ipfa. Izo ngabo zose zirapfa zirashira. Mu gitondo kare kare Senakeribu ngo aje, ngo asanga ingabo zapfuye muri siransiye, ntayakomye, ntayatatse, ntayagize gute. Burya impamvu ukihumeka hari ibintu Imana yishe mu ibanga. Impamvu gifite ubuzima hari ibyo Imana yishe mu ibanga. Impamvu bagize hari ibyo Imana yishe mu ibanga. Imana ikurwanirire mu ibanga. Senakeribu ngo aje arebye ukuntu zapfuye ntayakomye, ngo agira ubwoba, aravuga ngo iyi Mana yishize ingabo ibihumbi, ninjira kurikizaho. Twasomye ngo inzira yamuzanye niyo izamusubizayo, ntabwo azagera kuri uyu murwa habe na gato, njye ubwanjye nzawurinda. Bibiliya iravuga ngo Senakeribu ngo asha ubwoba, ngo ashakisha inzira yo kunyuramo, asanga aho hose ni imirambo, ngo ahita ahindukira asubira mu nzira yamuzanye, aza kureba za ngabo. Bibiliya yavuze ngo inzira yamuzanye niyo izamusubizayo. Senakeribu uko yari yaje, inzira yari yamuzanye agiye gutera ubwoko bw'Imana, ngo ahita ahindukira asubira inyuma.
ndasoje. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Inzira yamuzanye mu buzima bwawe niyo izamusubizayo. Tugiye gusenga Imana ibintu bigize iminsi bije ku buzima bwawe, uko byaje bikate bitahe mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha. Kadusengana Imana, wakira ijambo ry'Imana, ugire kwizera. Ijambo ry'Imana rigize ububasha ku buzima bw'ibintu byose. Nta kindi cyatumye Senakeribu izi ngabo zipfa n'abantu basubirayo. Ni iri jambo Imana yavuze ngo kuko wansabye kukurengera ndabikwemereye. Ijambo ry'Imana gusa ryagize ububasha. Bibiliya iravuga ngo Senakeribu asubira inyuma ngo ajya gusenga mu ngoro y'ibigirwamana, ngo abahungu be bamusangamo bamutera ibyuma baramwica, na bugingo n'ubu Ezekiya aratabarwa. Isirayeli igira amahoro, Isirayeli igira ubuzima, Isirayeli barongera bararirimba. Nawe ugize iminsi hari ibintu biguhiga, hari ibikurwanya, reka Imana ibikuvaneho kubw'ijambo ryayo mu izina rya Yesu, amen. Turagushimiye Mana, ni wowe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Uravuze ngo uraturengeye, wemeye kurengera aba bantu bankurikiye, wemeye kudutabara. Uravuze ngo inzira yazanye uyu mugabo niyo izamusubizayo. Reka ku buzima bw'abantu bari kunyumva bankurikiye, iri jambo rigira imbaraga mu buzima bwabo, iri jambo dekosi enema ribatura umuntu wese uryumvishe mu izina rya Yesu, amen. Mana ibibuke ku musama kuba n'ibyago, ndabakunda, asante.